Harun Hindija je na izgled samo obični momak iz okoline Visokog, tačnije iz mjesta Buzići, ali on je sve samo nije običan. Naime, Harun je matematički genije. Da je, kako kaže, posebniji od drugih, shvatio je njegov nastavnik u osnovnoj školi, a do svoje 19. godine Bosni je osvjetlo obraz mnogo puta. Bio sam na 3 internacionalne olimpijade i na Balkanijadi. Osvojio sam u prvom razredu srebro na juniorskoj balkanskoj matematičkoj olimpijadi. Onda sam u drugoj i trećoj prošao na olimpijadu i osvojio sam pohvale, dok sam u 4. razredu osvojio zlato na balkanskoj matematičkoj olimpijadi i srebro na internacionalnoj matematičkoj olimpijadi. Harun je trenutno student prve godine na Prirodnom matematičkom fakultetu u Sarajevu. Na takmičenja više ne ide, uglavnom zbog nedostatka novca, ali matematike u njegovom životu ne nedostaje. Ja sam ovdje u internatu Sarajevo koleđa, tu sam spremam takmičare, živim s njima, radim s njima i to mi je neki hobi usput. Ovaj mladić priznaje da bi se i dalje volio takmičiti. Volio bi da pokaže da može još više postići, ali zadovoljava se radom s takmičarima, jer na taj način upotpunjuje i svoje znanje. Ali ja shvatam tu situaciju, inače u našem društvu, kriza, mislim, normalno da nije, možda i nije u redu da se toliko ide na takmičenje, da se plaćaju takmičenje. Uprko svemu ne krivi nikoga, ne krivi Bosnu i Hercegovinu, kao što bi to mnogi na njegovom mjestu činili. Ja sam ponosan, normalno, ponosniji od svih kad nastupam za Bosnu, posebno zato što drugi imaju puno jače pripreme i puno se više ulaže u njih, dok mi ovako moramo spjevati, ali to mi daje još veću snagu. Velika je stvar nastupati za svoju domovinu, velika je odgovornost braniti njene boje, zato je Harun sretan što mu je pripala takva čast. Ranije nisam imao neke šanse i mislio sam ne mogu ja to, a kad sam shvatio da mogu, onda sam išao zbog svih, ne samo zbog mene, zbog porodice, zbog države, da uspijem. Čisto zato što znam da bi svima bilo drago. Ako ništa, ako neki pročitaju samo vijest, bit će im drago. Zbog te jedne sekunde sam ja sretan. Kaže da je većina matematičara otišla iz Bosne i Hercegovine, ali on želi ostati, želi svojim znanjem i talentom pomoći drugima. A ovakve mlade ljude, pametne, talentovane, skromne, ljude koji vole svoju domovinu i ponose se njom, Bosna itekako treba.